Reka nongere mbahe ikaze kuri Ishimwe Media TV, aho ngira ngo mu kiganiro duherutse kubabwira ko tuzajya duhura tugira bimwe turebera hamwe, tureba niki cyatambutse mu binyamakuru, tureba niki kiri kuvugwa hirya no hino kugira ngo tubashe guhuza ndetse no kugira amakuru dusangira. Uyu munsi rero nkaba ndamukiye ku nkuru y'umugabo wamenyerewe hano mu gisata cya Miss Rwanda. Akaba ari umugabo witwa Prince Kid, ndetse bikaba rero amakuru akomeje kuvuga ko yakatiwe n'inkiko zo muri Amerika, muri Texas. Uyu mugabo rero nyuma yo kuburana ku bujurire bwe bwo kutoherezwa mu Rwanda, nyuma yaho afatiwe muri Amerika atorose ubutabera bw'u Rwanda, urukiko rwa Texas rwategetse ko yoherezwa mu Rwanda akaza gukora igihano cyiwe yari yarakatiwe. Ngira ngo rero ni urubanza rwasomwe kuri uyu wa kabiri nk'uko tubikesha ikinyamakuru Inyarwanda, nacyo kikaba kivuga ko kibikesha Ukwezi TV. Prince Kid yaburanye asaba guhabwa ubuhungiro kuko aje mu Rwanda ataba yizeye umutekano we. Miss Elisa akaba n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashyize ku mugabo we byari ibinyoma, kuko nawe yagerageje gushaka uko agaragaza ibimenyetso by'uko arengana, ariko nawe agahita atabwa muri yombi. Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye, hanyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyo byaha. Nyuma yo kumva uko yaburanye n'ubuhamya bwa Miss Elisa, umucamanza wo mu rukiko ruherereye Texas rwanzuye ko agomba koherezwa mu Rwanda. Icyakoze ahabwa iminsi 30 yo kujurira. Amakuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko areba binjira n'abasohoka n'imipaka muri Amerika, ICE, avuga ko Prince Kid yatawe muri yombi kuri 3 Werurwe 2025 mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku wa 29 Ukwakira 2024. Ndetse rero kugeza ubu Prince Kid afungiye muri kasho z'uru rwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Kwakira rero 2023 nibwo urukiko rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Mu isomo ry'uru rubanza, Ishimwe Dieudonné ari uzwi nka Prince Kid n'abamwunganira mu mategeko nta wari uri mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Ngira ngo umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16. Icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere akurikiranyweho n'inkiko, iki gihano kikaba cyagabanyijwe rero kigashyirwa ku myaka 5 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Yego, kuba akoresha rero urubuga ruzwi nka X rwahoze rwita Twitter, ngira ngo iyi nkuru yo yaciye ibintu cyane kuko abo tumenyereye kuri uru rubuga bazwi nka Godfather ndetse n'abandi bakaba bakomeje iyi nkuru kuyivugaho cyane, ndetse bakayivimuzi rwose, wumva ko harimo ibintu byinshi cyane bavuye imizi, arimo ibyo tutari tuzi. Iyi nkuru rero ngira ngo reka mwiyumvire uko uwo Godfather yabivuzeho. Inkuru nziza kuri Mutesi Jolly, kuri Prince Kid bigera mu migration ya Amerika. Ahangaha ndasoma inkuru nk'uko yanditse. Miss Elisa akaba n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashinja ku mugabo we byari ibinyoma. Nuko ngo Miss Elisa yagaragaje ko yashatse gutanga ibimenyetso by'uko umugabo we
birangira nawe atawe muri iyo mbarakuba. Aha harimo ikinyoma niba twarakurikiye urubanza neza. Yafunzwe kuko yari yashatse impapuro mpimbano agashaka noteri no gusinyisha bari abakobwa. Tugende gato twumve ko Prince Kid we yireguye ati Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye. Shiraho akadomo hano, koresha imbaraga zabo bamushiraho ibyo byaha. Ibi ntibigukuraho ibyaha, baraguturubika ngo bande abakomeye naba utavuze mu butabe mu bushinjacyaha bwa mbere yo kumva uko yaburanye n'ubuhamya bwa Miss Elisa. Umucamanza wo mu rukiko ruherereye Texas rwanzuye ko agomba koherezwa mu Rwanda. Icyakoze ahabwa iminsi 30 yo kujurira. Ntabwo ingiza ngo bro, iyi minsi 30 yo kujurira barakutumura barakumanura. Mukunyumva bamuhaye iminsi 30 yo kujurira. Urwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri Fort Worth mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iki nacyo ni ikindi cyaha. Gusa ngo yaninjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Ego umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16. Jesus! Cyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere akurikiranyweho n'inkiko, igihano cyagabanijwe kigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Dore bya bicucu bitangiye kuba Afrikide game over. Ahubwo nyibaza ubu ngubu murashaka kunsobanurira ko umuntu bita Elisa we atabaki Amerika, uyu ngo arasigara muri Amerika. Urango igihugu bro aba ari ikintu gikomeye ku buryo nta hantu wajya mu kigo utabera uretse kuba ushize mu mwuko gapfa. Twihuse no ku zindi nkuru ku rubuga rwa X mumenyereye nka Twitter ya kera, hakaba hari inkuru nayo ikomeze guca ibintu bigacika, aho umusitari muzi nka Ndahiro Tycoon akaba yamaganye cyangwa se atumva uburyo ki inzego z'umutekano zishobora kuba zikoresha inyandiko cyangwa se umutwe w'inyandiko rimwe na rimwe ugendanye n'ibyaha byakozwe, ndetse rimwe na rimwe uwo mutwe w'inyandiko ukavugwa mu buryo bwafekta abahanzi. Ndetse Ndahiro Tycoon akaba avuga ko rero umuhanzi ari umuntu udasanzwe ndetse ari umuntu ugomba gufatwa nk'icyitegererezo, ariko rero akaba asaba rwose ananenga izo nzego ko zajya zikoresha amagambo akwiriye, cyane ko yatanze nk'urugero kuri Bill Ruzima avuga ko uyu muhanzi rwose inkuru igihe cyanditse ivuga ko uyu muhanzi Bill Ruzima ashinjwa gukoresha no gutunda ibiyobyabwenge, akaba yasesenguye rero avuga ko uyu mutwe wakoresheje atari wo, cyangwa se umutwe w'inyandiko uvuga ko Bill Ruzima yashinjwe cyangwa se ashinjwa gutunda no gukoresha ibiyobyabwenge. Akaba asaba ko ibi bintu bitagakomeje gukorwa gutya, kuko ikimenyetso simusiga kivuga ko atari byo, ari uko umuntu utunda ibiyobyabwenge ari wa wundi wambukiranya imipaka bicuruza, ndetse akaba abitambutsa cyangwa se akaba abitambutsa mu buryo bw'indengamipaka. Ariko ikigaragaza ko rero ibi byakoreshejwe cyangwa se uyu mutwe w'inyandiko wakoreshejwe n'ibinyamakuru ndetse watangajwe n'inzego z'umutekano uvuga ko ashinjwa gutunda no gukoresha ibiyobyabwenge atari byo, kuko yoherejwe i Huye akajyanwa muri rehab, ndetse akavuga ko
umuntu rero ushinjwa icyaha cyo gutunda ibiyobyabwenge ataba cyoherejwe muri rehab, ahubwo akatirwa ibindi bihano. Akaba yifuza ko rero inzego zibishinzwe cyangwa se cyane cyane yamenshoninze urwa RIB, avuga ko yifuza ko uru rwego rwajya rukora umutwe w'inkuru uboneye ku bahanzi, kuko bibagiraho ingaruka mu mibereho yabo ya buri munsi. Ngira ngo rero reka mwiyumvire uko Tycoon yavuze cyangwa se igitekerezo cyiwe, hanyuma turagaruka no ku yindi nkuru. Hello, hi. Nizere kumeze neza cyane. Hari ibintu bikunze kuvugwa n'abantu je ntemeranya nabo, ngo umusitari ngo ni umuntu nk'abandi. Barababeshya. Wapi? Umusitari ntago ari umuntu nk'abandi. Umusitari ni umuntu udasanzwe. Nko kubona umusirikare, nko kubona umupolisi, nko kubona umupasiteri, nko kubona abantu ntago ari abantu basanzwe. Hari ibintu by'agasuzuguro njya numva, ariko usanga biba mu Rwanda gusa. Usanga umusitari abantu bamufata nk'umuntu uraho usanzwe. Umusitari ni umuntu ukomeye mw'abantu. Inzego z'umutekano mujye mumenya ko umusitari adasanzwe. Impamvu adasanzwe nuko usanga yitwa influencer. Impamvu adasanzwe nuko haba ikirori ugasanga aratumiwe, ikirori cyo kubwira abantu kwipimisha kanseri, cyo kubwira abantu gukora ubukangurambaga. Abasitari baravuga abantu bakabumva. Igikundiro ntago umuntu akigira kubera ko ari ibintu bisanzwe. Oya, miliyoni 15 z'abanyarwanda umuntu akavamo akamenyekana, warangiza ngo birasanzwe. Ntago ari byo. Ikindi nshaka gusaba inzego z'umutekano, especially RIB, amatitire n'inkuru mujya mwandika ku bahanzi birabafekta, ntago ari byiza. Ubushize mwabonye inkuru ubw'umuvugizi wa RIB bwana Murangira Bitseri yakomozaga ku bujura bwakorwaga n'urubyiruko, insoresore zagendaga zikiba abantu zikoresheje imodoka. Bigeze kuvuga ngo Kevin nawe yarari muri abo bantu, ariko yarabeshyerwaga. Baramubeshyeye icyo gihe Kevin. Sinabonye urwego rwari buruza rukavuga ruti twaribeshyeye Kevin ararengana. Barabyihoreye birangira gutyo. Ikindi, uwitwa Bill Ruzima afatwa mu nkuru z'igihe yanditse, yavuze ko Bill Ruzima akurikiranyweho kunywa urumogi no kurutunda. Ariko amakuru ahari nuko Bill Ruzima ari muri rehabilitation i Huye. Umuntu utunda urumogi ntabwo ajya muri rehab. Umuntu utunda urumogi aba rucuruza. Umuntu utunda urumogi aba yambukiranya imipaka. Rero mwabyise inyito itariyo. Bill Ruzima ntabwo atundaga urumogi, yararukoreshaga. Guhera 2022 nk'uko igihe cyabyanditse, ingingo yo gutunda urumogi kwa Bill ntago ariyo. Ibyerekana ko atariyo rero nuko Bill Ruzima atajyanywe mageragere, ahubwo yagiye muri rehab nk'umuntu ukoresha urumogi apana urucuruza.